mangithi abantu ngicela balinde. Hey, sanibonani babhemi bami ugogo Manzini. Ngicela ukuthi mangintshela ukuthi ngicela nibe patient, umuthi wenu usagandwa, usahlanganiswa, akuhlangani imithi eyi2, akuhlangani imithi eyi3, akuhlangani imithi eyi4. Ababhemi bomvusankunzi imani ngoba lezayo angiboni ukuthi nje nizoyimela. Nibuze ke abangaziyo. Abanye ngazi babuya kwesingakhi la. Abanye ba order nga2, abanye ba order nga3. Amaphasela wenu ayeza. Amaphasela wenu ayeza. Amaphasela wenu ayeza. Ngoba omunye umuthi mawungatholakala imele silinde. Siqwale isiganga lesi singawutholi nokuthola. Ngiyanicela babhemi bami Nkosi yami, ngiyanicela. Phela ke kulindwe. Siphi ispade Manzini? Nangumuntu angibuza ukuthi ispade nge-English yini bantu? Sento. Hey. Ngiyanicela babhemi bami. Othi ngiyadura, umvusankunzi wami uyadura, hayi mbhemi wami sho ukuthi awukabi serious. Hayi. Funa ababhemi aba serious mina. Ngizowenza isale for 1 day or maybe 3 hours angazi ngizobona. Ngikhathele ngathi ngaphuza nale Goldens. Yo. Hey, baba yini Nkosi yami?